Naonet live, un vez abaden vareun de studio Radio Naonet. Ouid la kadaran ur d'ober an aoudegez, gant strolajou son erez, gant arzourezet hag arzourien, gant DJet a DJzet. Ad kavit podcast ar son adegou, varol lerien internet, pik Radio Naonet, pik VZH. O kerzet kam de gam a pagouim e zavodieux a metin tu dois yo